Obibia akwaba sonko ede eba too much GHS so na say ene eye nuanu Muslimi for eda na tese eye omo idi adayi ede ne ye benam akonya yi eso na ya ma eye Muslimi for nyina baraka de sala ai say nyame ehira mo pa na makoma so ade nyina no wonye emfa emma na abusuafo ene de ye ni ekokopie mo ewo Kumase ye brono a ye frɛ wo aboabo number 2 a asem a efri wo eba enye asem pakura se ene eye Idul Adha celebration a chese yenuanu Muslimi for celebrate ewo eye wiase afanan enyina enono Kumase edie moja eka egu amame no wo eka sei edie nipa baako ato nananom ewo eye ensuedo emumienu ensoso eprepra wo mo ewo eye ayaresabia na information a eto eba ya apno esu echemu esem empaibo ekoso ewo eye aboabo number 2 hono mo na chese eye nuanu Muslimi for yi wo makohyiemu ewo ombo mpa ye wia na ne omabafie se de enim omo ne oma se de omamamre se de omo ye no no wo mabafie na ne wo mo enantwie ne wo mo mponche ne de keka eye eho no Woma kuku na ne woma cheche de ama omo community no mu hon manase society a woma ewo honum no efiefie wo honum ne woma dofo je so ma no anuane na womo ache na ebra che se empaibo no ekoso ewo ehonum no wo bi nim de ba ye na che se nipa bonfo bi ate edi ese wona ne etuo ten na che se tututu akoso ewo eye aboabo number 2 ama eno enanso ama me no wo ekase edi nipa mienu nipa mienu na prepra ena baako emom ena chese wono de wagu ewo eye aboabo number 2 bus stop ono after so womo ebo womo 8 prayers no ewie ye no na sa eye arabusem we ete eden ekoso asese am no wo ekase edem ebra sa mentime wase anase etutuso no ekoso ewo ohono no ene entempa na nkofo abaposifo amane ma womo bo pontin ebebepie mu ewo asese am no wo ekase edem aposifo eye ayehwehwemu ehunu detia ana de nansom ema nipa netimi ba hono ebebetutu etuo ewo ho na de wo ba ya wo bebedi sa abonefo sem no ede esese de wo de ho akanwura an chese wa yira wo mframo mo ntimi hu se eye oba o se eye bema o se eye akwada o se eye pani o se eye akokora o se eye abrewo o se eye abesiro eno de wo bia entimi anche na emom etu a chese wo mo edidi sa abonefo sem no ede na chese eda eye ehono mo a chese no de aposifo ensa etimi ayeden aka chese no na beboa ama wo mo ehwehwemu no de etimi ayeden akoso ede ama wo mo nanumo nipa na wodi bonefo sem ne de enya de se wo mo etimi ayeden ehunu na abusuafo ene de netia efri eye Kumase aboabo number 2 eba eno no se yenuanu Muslimi fo chese wo mo edi wo mo Idul Adha wo ma fa shekesi chese nke ye ni gie da eye ahosepeda wo mo kokko mpa ye wo ma bompa ye wio chese empire no grounds wonum na no chese tututuo akoso ewo hono mama nipa mienu ayede wo mo eprepra ba ko de krenenenenenene etuo ne kan no wantimi ankase o mumpoa mi o sei eno anu no to wato nananom ewo eye ensedo na eno na ye dwen wa ye ntiase ada ne da ye kase ada bio edintina ebedru afashada edintina ebedu empempeso ase nipa abodompem omani eni age na obidi obenya tirimipo bi se nda bi omani gie no mema ne nwie peye wo mani gie no mema ne enye den enko CPM omo wo mani gie no mema na da ne esu wo mani gie no mema na da ne awrewo wo mani gie no mema da ne mogahwiego eye dintia eye den na ewo nipa etirimu anase eden na manipa edwen sa ma chese on pese wo bi anije ni ebewie peye on pese ni yonko anije ebe kototin on pese ni yonko anije ni chese eden fasode bia ebeba dan da ye sori a ye se an ye nuanu Muslimi fo e no mpa tutrasem e na se eye den na eye wo mankasa da no obi betimi akwakotutuo eye den ewo ehonu eno so ye beka se eye wo mo a enkrofo ni bi e na edi bonefo sem na ebeba ne sen no no enne de ye wo mo eda no
obeye na adwin so obekwa to eye etu ewo that means say eye den ya bone koso a yen hu no krampo no ye ka hu ebi ba de say ya na ye enim de ahye nkrofo because of say wo mo eneta pa eye etutu ase ene eye wo mo da no so no wan na be na adwin so wo kwakwa fa etuo e de kwakwa kodi eye bone eno ene che say asebusa ye busa eye ye hu a che say ye dwen hu a ye nte eye ase se ena anka ye ni jieda ena eye afofie eda e wo se nka ye ni enuanum nyina ebomo e celebrate se de ye Christmas edrum Easter edra wo mo ni ye mbom e celebrate ye Christmas wo mo ni ye mbom e celebrate ye Easter although say ye de ne de ya na is associate with eye nkwanhia ne de keka eye ehun esanso mo ni say that day no is set for a different thing. But one more day in so or de ni ensi ma ye nkase say and apart from so be one do one moto ebe di eya akoniaba ebebe nkwanhia aba no apart from that yente eya boni bia ba ne sen na afiwe nko ade abuabu number 2 womanti asem de achese wo mu de nu emum ena to so bi atimi abo edi ewra hono mu a wakwakoto eye etuo yenim se aposifo edi wo mani edi ensem no achi na etuo no wo mo ansa etimi aka nkwa de yede nya nipa bonfo no wo mo nsa ebeso nim ne mra no so eni wo mo edi na ye hu kan hu se e wo se ye yonko eni agi a yenso so ye mom ne wo mo ani njibem no mom ma ye mpese ye bema wo mo ayeden ewre aho na ebusiafo aha ena mede ensem no esie wajinche ene wonsim bisa ebia no so betimi dia to edwa too much in comment section so like videos na share all the social media platform as media ene equia sika padasene yebesan edi ehia ebi makra